bema ne no fusisin eho asa bi osowa ebai tre asa spaxi ebi tre wa ha awo skinny and a short nika won sa de bia ha enu bi na ma no ye John pa wate and also ye Peter wo ye John pa wate wo ta ko fa ma wa fo wo arms wo bibia ne be ma atwe ato na me de me be ma no enkento ha so de atwe sa papa me abiem masaba sani se hunti na no asema me ba ya ye be kan ya yankan wie awode abroche be fife mu a me ba fom ma no mutu da be papa eno kwa de eno nti nkoda ye fe no nto nchen papa sa wonnim de bia me ba be ka cho sa ye te mi pia mi hu me tuwa no me ni cha de tantan apoti mi gu mi sa mi timi didi mi timi jare opam na sa tam ko hyiegu a wo mu na uji wo so won ti asese me oba no me jare opam a wo kwa ko hyiegu and I'm still fine me ye de ya ware so endi 5 months na makase mi ja ware e and papa me am due mu na makopa bisia da ko rent flat wow si yen kotsnim ya kotsiem wo sa so expecting say ka me and am ndan sore me pra empepa ensa no aduane ma wundi ase ne sen na da bia wade na me mete me be ma na me nko guhuru nkuku awari suo ben me nko obenya na nka ma yetin na nka wada na nka me fufuo mi di a wo ka na me adai awari suo ben awade na me wade no wo na ese som ya na ase me na ese me som oba adai di kan mesa sen ka pese be som wa abranche ka wo ye eja asade anase okunu asade ye wate man for ko hadan why for so ba ya tena hedai na asade na me ko di mechi papa ayi abrochi ko ade ye ikusu aye ya na omfo me say cancer na o this visa no bobom no me hom fa na kakra etuo ma breaki o mai wa banka de wuye nka ntimi nye we di kan mesa makwa ba yeah say minim bra wonsem no at times mintiase ba wona papa wo ti mase on ka wo ti mase on akade me kan on ka be hu on me na pese me ti wase no esuma ya mintimi nti wase because wo ba ye se bio obai sin se mo keka che na ansa na baba wa ni nyina no aware na chi wa hu hwe yeah ame keka ya me ko bie se isi ade adu no wo so di ni tu kwa ko UK that's all yeah na UK nso ai cancer no ehomfa no ye me to honte ni ti pai no beba enti di odis ai besa ne besi mu no wa ba na cancer ti pai na no ntimi ntu kwan ana me chese na no besa no papa be da ko and the counselor some we ba ko pele we mbezi you go no would duty take care of that day papa go come there what you me papa meba madam meba the sume no me ho me pacho hey and you ko ya so me ma sisa woniama how dey na me ho am say wo yi bibi won ti ase obi enu wonye saade no se watimi adada wo ba amana nia dia awade na chi no wona kwatara bebia se bi wo ma me dada wo be wa me afa me ti ase yi meba adenti na se bio wo ba na ti ni botum sika akwa flat so se bebia mo ti se wo mpa because ne brand ekuta no wonim so no okuta brand asa na kwakwa wa yep woje ne niam nyina atum so oto ne sabi o premier ni woje tum ono wo so di ho nkomo e na woje tum na awa no na le te sabi awade ne to so te ne brand so enye ne brand na mpasa metesu adenti no no so papa nti awade ye chi wonte mase anwini hu se da ye di ye nyina no eja no ye se me wade me kwani ma abafom eti se ne tie bia no wu mu nkomo for better for what they hello me pam me feel by phone me pacho e no dey say na e do say na so adapa obo be na wu hwa me pacho tie me papa yin tie asabio me ka asemi ya ma baba wani nyina ne say so o ma onya ho ntia se woto no premier ni won tena be basa na wagi tum na awa no sampa be wa no e na wade na chi no wo ye we dia da mi so da no
Wada no. Na no mpo ne se bi ono ada adwen hu se woto no bi wote no wompe ete ne brand so. E wo so no a pesika ko handan. No do ko tirem. No no ko teden no se ye fia de kakra na sa for support na. Eno no so wonti ase. Da bi o menti ase wonti bema ye kan bema eni sai. Iti bema na papa nti asante amamre ma na kan fo amamre. Ana Ghana amamre bema na problem. Bema na be huru nkuku. No ba ne handan. Iti bema me na me nkotwetwe ne impos wa handan me bema na me nkoye sa. Papa say Debbie, the NTM obey yes and the men and say, if it is no money, I can say, I can see it. Woman, I can see any noon pony can say, or catch yourself to a premier. Papa, your dog or dog bar. Now, would you near Marcus Yama? Or don't you say, your dog, Papa? Or don't you say, what do you scout? Near no, and then a mamma penny worry woe. See what? So what, Papa? So what, Madam? So what? That was Jared, and also that sister. Me dabra me yare na check it out yo na won so hu ho popo me ho popo enya na me mo be kire nyom pepam cho ene wo sisi ya wo ya ene e boso ene e boso pepam cho won so o dwi hu se wiase ne se bio abrabo se bi enti se abrabo ntimi nya te se se ya enya presa da se sai wo abrabo papa no ya from me na yi asinki asa wo what is some worry a branch with me who da kra what jarring pressure common single say and let me come me ya no online we lie to me to office work for so to me ya me office no you be no na wunye international call and I wunye business call ti won se mu a odropa e dodo na no bre o da bi na mum na niam no ye ntia papa wo hum na me prema ni and I be see come mama we say be na me say be tie ke me nya wade ne nya ne tina na me say be tie ke ko be pick one me ba be tiam atia kam madam what we go go this party asio hello what you keka dey out there na so nim dey wasia so madam say me pra dem me nwu afuko ni a oka nye team ma wa abra wada and dia what are you madam awra me patrol what's also a mistake ba mistake why you nyina say awade we ne kwa awa se ka awade ne pa bebe nti awade ase awade ya ade ase bio moje mo atum se mo tena kopim owuda ene betete mutana so owu na betete mutana yes na wonnim se bio awade kwa awa no a wodi se otirim se ai ni sekanti na wodi akire no na ene na sekani ni wan madam papa asa na se bio ama awade na ye woden papa eyesa ware na ye medin so wonim se na ni sika no entini ntua do start ye na ye ni kwa so start na eni kwan so was start see ase wo bende me ai se me ameko me chen okwai me chen 1 year okwai cosmetics me be worry 3 months nguno me chen 1 year it is 1 year no 3 months and 7 months na aka no so well who be obeye ne ho papa ekura so woka so worry na nne ekura so waka no onwe ye wo check ka amabo nyina na wo di amame check ka amabo nyina na adi amame papa me so na kede ka na ka me check ka say no na say time time bay what does it say what super what nyam for what super what papa wo ba na preko pa ye snake twa e de kwa yi water person cream any sour cream agu ho a water person eno ne dey what e cream bi what yo send your work and madam me pamcho sisi e dey adu no uji na mo brabo na ape wo pe ayi sade e try na mochi na awe bitimi to kiba ko 70 million awa kiba ba ko na wo rai no to asasi ya so me pa cha papa ai fasa da wo da ndan ya wo sa ya kese ya koma ya nka na o ma ye 70 million mutimi detail ayi ejabe 50 na sala no mo 80% bra obosa kai necessary into obosa kai because if mo mu no bi aboka papa sense wo ko ha dan e no so ne de ye mo twetwe nam e de fa pray e de ko nkan e me na bedimi apra de wo de bedi mo apra don ko oni e apra no eni aduane ye eni apepa ne agya ye twetwe no o chinimu letini ye pepa no na abeye wo be ye be pamcho ahanye din ma me sesi ade adu no ohu abedim ono so ho abedim eni entimi nyina afa ne nya afa se ne ye keka kono because
Ono shase no de akasim na shase. Shase. E wie no abofom. Abofom. Enti se won so wie no so se won so nya kakra se obotom de a. E wo se won so die bibi. No no so nya ho fa so. Na menka se bio una e bema. Bema ensi nsuom ansa no ha na se bi bema ofin so woye. E na wo na awa no mum na wa. Enti mesrew se niema atofoma bompaye ne shase ne sa ye niema bi se ne be ye niema bitima sa so because enti bi ko basa wade ne chi no oba ne mum beboka na mum bi didi oba ne ho esanse esase ro o mo oba ne tese wo na wo hwe no enyo no mum na ehwe yakwa ware ko pe bibi be fia ne yakoko na wo ba ye no bibi na nko pe fia na ade nam nyira akofie no eno na ya de fon wo titire nam ade koma wunyimo wate o ka be kwafia ho o ka se me kwafia wo bia o chichiri kofie na ka me chichiri kofie afede wo wa ba dim na wo ha da ni bia se wo fere se o ti sa da ni on sa wo fere wo obi a wo fere de o aja na e wo hia ka wo che ba so a wo fere de o ko fere de awo che ba so ya hwe nye ye e de nti wo be di ni party aba etima ka che se ye ntra singri name let's can and ka ko flat first can money the for business me panya de sa wo me wari ye me na fofo kwamiti ni hia wo mo ebi fra boche ba kwamiti ni hia mo ni fie kwan na wa wade awie wo tra wadan fofra boche so o me ye dai abrante na wo ni me ye tai me pamcho wo ba bi ya dan no wa be twa no de ko me bo na wo ni me pamcho se bi o ye nkan ko akiri o ka tem se honeymoon na be ko Greece esa o se awade na se na obo ofom Greece nu kwa nka honeymoon no me de wo ko Santorini but Greece president na frame me of frame true call but the real I want some so sa I na mean to was so kwa bisu no papa me say me wo Greece president ni number one say Rashid ni di no Rashid wo Greece president number and we wa down for ana mo wale say be nema mo nya mo te sin you no one Greece president no pay down enti na me catch say my friend Rashid ni di pa the Rashid what ni di say Rashid Greece president ni di no me yonko pa papa pam no channel me pese obi betima wade hu dede because me na fofo kura level ti sese no so se me na me nya saade na be pe me di ama no that's all na me di ne na idai atna message na yi dia me pacho me worry yen cheye na me di kro no waba be guma worry sister me pacho se ne wo ka no so chire mu a ono ntimi nya sa adwuma no to ono be pe me di no se wana betua bia betua papa me pe bia betua na Canada president ne buy madam for princess say ada sa nkronkro we nyina wona fofo so na what is in you business na me ye no me come enough for kura me this the time also over from this the time impo kwa so dan fofo no bi eni kwa se ka abo ndi impo because baby ato anim gwase what is singing room as be upia gatani was madam for the Canada president e be da yi ne ba na madam for chaso say you fan say chaso say Canada president ono no ma me no ye Ghana ni was set us ai mo father for ache me pacho me wo Toronto na me ne father that's what I Toronto nyina pe na grow any okuta of visa na so kwa wale prince which is Queen Elizabeth bagel man so kwa wale ma de bra hey ba ho ma me wu nipa na oto no what like I fan one anti papa me come so many countries man anti me country wa be a wonder Queen Elizabeth be nyina ka awoko wa ma me ni me awai Queen Elizabeth be UK woni me Queen Elizabeth afina me hu so me phone fi me frame ma me ni sesi a on say no frame akwai Queen Elizabeth flower quiz onu di terms ofa papa the chaso mama me ko family me pay me let's say question father kwada me nya dai hwan na nya me worry yen cheye na maid kro no waba be guma worry so what's maid di any fine me am pay me pay bema ne no fusisi eho ase bi osowa e bai tre ase spaxi e bi tre wa ha I was skinny and a short sneaker wounds had bia ha enu bi na ma me we jump pa wate and also ye Peter we jump pa wate we ta ko fa ma wa bo owo arms owo bibia ne be ma atwe ato na me de me be ma no entwento so de atwe sa ko kokoro moti dia dansie
na wo de se me de sisi no me ba o awade ba ko adai me pacho sisi no wo so be paid e no so be paid adwuma wo se ye no so ntimi nye no so o paid nso aya amana o ka pa papa made na wo ka ne ke nsama wo ka made nka o pe dey wo de nya made na fusu kwa wo ye be ma na fusu no ade ntina wo pe me pe 6 packs papa 6 pack no wonti amatitu akwa be ya na wonti ma se ade na wonti ase na wonya adwuma na wona ntra somdwe papa wo de so obekọ akọfa media wo de mate ye be hye wo fie wo de mate wo ni wan fie me se mate ana me boa oso pacho wo pe ye be hye wo fie ho se de wona aha edi ntina wo pay me do 6 pack papa so nkokofo ba so nkokofo ba me ena me se me mpe enti se ye mpe be oba media be ma made be fie ho be ma made ni so de wo be fie ho anka oba me ka so po oba be me kwa ka me pe slim girl wa se ne to no o sanfo koto de ne boje koto de ne boje me pamcho eni se ne aye no ye ne be gya to ye ho so ne ya pe made ne bia ma mo because we you for oba fa de ye ni taste ana we so ko fa de ye ni taste nti sa de a ye hwe e ma we ko fa ni taste ma we so ko fa ni taste me mpe be ma me mpe oba papa me mpe be ma isi a wo mpe be ma wo so mpe oba me mpe oba